Talafatu. Ya, fasa vilivili loa wa mangava foi yang aluenga o lene yaso I ele tua ilo na ngalilei. Salia la fonga, malo sa ifo manuia, alofa tele atu, malo lava sa ifo Happy New Year. Wa mai le nai tu. Ke ropea ngalaka ia le ono. Sino tasia. La kale o ngoi nisi loa mau sekali ya toe ono minute ono tale le tu la tasi I le uli ia pole afiafi fo I nei I Malaysia ia vi ele tu alo na alo famlo na ngalei wo fai man ia ngalwenga nei aso mua Kome moi mai Happy New Year malo so ifo mnuia malo foi le on sa in yaso Nari sipili malo so ifo mnuia uso malo le on sa in alwenga le yaso na fale au pepe hello tina o mai oi ko upload I fong iska video ka YouTube. Awal fa vai velo ai lungal mea ngai matango fia lava ia na ia videos ngai velo I lungal YouTube pa. Alo fetele atumo oele fa. Alo iso natu. Ya le fa kwa manga vas kama kama ngala manga bala taxi. Ya fala o Pepe malo lava Happy New Year. Ya tato eva tu lo le nei uli matanga fie. Faisi veve la mato e pe vai akulela ka fa malu mai le afo. Ta folinga me fa malu timu. O tera ngona o tu ko se me o le fale afi. Ke wa oso masitimu karsia sor ole awale fia malo lola taxi korenginga kamo elmea Sekilia umale au pisa ya ko pingi mai lo video mana yana ala uso bedi makala ya mako kakiles mana ya Tautina, vaftai uso na tu. Mako. Ya vi ele tu au fai wina foi man via fa moi il po no poso le o le fale ali wa ke ele
kasi vave au ai koe ala ngei la wa ke ar fiku ya whaita lava le tute mga luenga o Walawina ai ia e misi loa foi ia o le lua afe lua o ngoa ia o le focus loa ngā luenga la kou ia fale faisina malo lo ia ta pena i faisina fa malo stino ile afia na nei ia se va ingale na ile nei foi tu ile vevela la kaule pisida wala li la uli so sang yes koma ya tai au fo ilaston o ilas falaile nei amato ya as falaile tai alaston nai ia le mato fono muli ia ona e lola ia nga wa onga ile songa fua ele umi fo ya nga kudile le lua felu ongo ia ai la fo paua ia sui tau sanga ia ele sui alavanga luenga mtu te fatino paule mea o le sui o le fatinonga o launga luenga Israel wow hello Muslim Israel is hello thank you for joining me. Yeah, bisi ang ngea susur la wala. Mana ia le matau fono mo ne tau sanga. Sa wala aulia fapitoa se tasio lo ia si nia I totonu o Malaysia. Mo sana tau talanga fo I fautuanga ia awale fatinonga o ngā luenga whaia onga I tonua onga. Ai le amatalia ngā luenga o nei tau sanga. Ia o le lo ia si nia lea sa o tau wina fo I tono kolisi le nei, kolisi lea. Lea lau wha wina o whaisina ume tau sanga o ngā lua le ngā luenga wha alo ia. Lea la sa wala au lia Israel high blessing even here. It's very hot in Auckland as well. Yeah, but Auckland is better. There's a winter, there's summer, but in Malaysia, oh man, it's hot all the way from January until December. Me ta'a malo manuia tau sang fo wa mato ina. Yo lela sa whaiailan na tautalanga whalau e tele malan lana tautalanga loa ia I le mamalu o le lau whaiaonga ma staffunga umalawa le haonga o ka se mata ngō fia o mata upu sa tanua ina ne yaso a tonu e a foi a tonu e whaisina o ngā tele mo whanga salonga foi o sunga e ali matamai tai whaiaonga I tonu se tato atunu sa moa oka ngā makua I wai umau kalinga I le saunoanga le fionga I le loia mai a wha mamawhai le tūlanga lea o le whatinoi no ngā luenga ia maawala wha sori tūla whono
e mawhai ona whai tete iai ia whaiaonga whateneinga latonga luenga i le vā i le vā lea ma whanawa onga whanawa onga sa au wha mau a le ilalo ia le matua o le aso o le matanga o fia i o mata upu o le whātaua ina o ngā luenga matiu te tau ave al whaiaonga ma le puipuinga o le tūla fono e ono a fia ai le whanawa onga ia ma whasalanga onga e a fia ai ia li imata mai tai whaiaonga pe a lātou whātino ina ni tūlanga soli tūla fono wha mamafa la ia le e whaisinga mamafa whasalanga i Kongo Malaysia i le tūlanga le ilalo o tūla fono o le matanga luenga o onga i tono Malaysia o ka se mamafa i o whasalanga le minimum se fulu tau sanga ia malembealanga ka o le Kane veanga le sasa o le o tūlanga onga e pe on tūlai mai tonu a onga i o te longa o a foi o whawhita uri foi na lo tupu tono tatoa onga i Samoa o le tūlanga lea o le sexual harassment ia ma le abuse o a foi whaiaonga ia ma tau singa leo le vā le whaiaonga ia ma le teine ma le tamaonga ona e tele ia whawhita uri onga e tūla i mai tonu o so se kolisi ma so se aonga maulunga e mafua mai lea i sauanga a whaiaonga e whatino ina le i whanawa onga ai mai se lava o amionga e mafuli lava le tūpaori e mafuli lava le tūpaori i whaiaonga li ia tūlanga leo le o whai o ni winga soli tūla fono i nai tamaitai a onga o le upu moni lava o le tausanga le te atu nei le lua sumalima e toa lua le leifai a onga sa matua i ele ngata ina terminate e sack ma le markolis ia ma wa o fo iluma o lima o le tūla fono ona e onga i le vāla vale o whaiaonga lii ia ma whanau ma tamaitai a onga teini e wha ma mafa tele pa o le si mea tā ua leo whatoa o iloi nei e ia aua lava nei o tātou whātumutumu lima i le tūlanga leo le whaonga inga o penga te whailangi o tūlanga leo le messengers ma le tūlanga leo o le WhatsApp ia mare whaonga inga o camera o le telefoni o mea ia e a foi o le tele nei o mata upu e le i o iai le malama o lii mata maita i whaiaonga pētai matanga o fie le whaapupulaina mai o i tūia e ao o na whaaitete iai ia whaiaonga ona e ono molia ma e ono iai ni whasalanga ona onga e la tau te wheko ai o le sile o mata upu tāua o le whaai tete tūlanga o le ad o le friends o le woilunga o le Facebook woilunga le Facebook e iai awala tau whea e mawhaiona e talia ai ma e iai fwini awala e mawhaiona e pui ai ma o le puipuinga ma le saunga le mū lava o oe ia o oe lava ia e whai tete e makua i whaasā o ngā whaingi private chat i se whaiaonga i se tamaititia onga tama po tene whaiaonga e matua i whaasā ma e tauana e whai tete i tu ainga talanoanga e whaatino e tatau i whaiaonga o na sila i tūna e pui ai i alaunga luenga
mai puipuia mai foi oe ma le ona molia le tulafono e o i tonu fale aonga e tau lava ena e puipuia i au whaamatalanga e te lalafo i tamaiti aonga e a fia ai le mea lea o le emotional abuse ia ma mea e a fia ai le mawhauwhau o le tama martene aonga ona e onga so le whakau loa e au ngei mea so le vai le levanga levananga lua i nei a le whakau au loa ngei mea e kakaunga makua i pui ai e le ngata i lea o lou tala noa lea i se tamaititi po se tamaitai a onga privately one-on-one e ono a fia i oe a e fia ma a whapei ai se whawhi tauli e mawhai ona fia tala noa ai se tamaitai a onga po se tamaititi a onga i se whai a onga e le mawhai ona e tala noa toa tasi one-on-one o le tulafono e te tau lava ona tala noa e te tonu a spotu a onga ai olo o iai ia you know, open place where people can see you, right? Awa polea se tua inga tala noa tinganga i fi au tau o lo tamwhai ia iai le mea ka o le ale masar salo e whainka lesi mea a whapea e te text lunga o le WhatsApp ia e text i lunga o se WhatsApp group o lo a fia umai ia se kulupu o lau vasenga ai e sasa lava ona e kango veanga le ngofo a whaingirua kalanguanga nga o lua whasa ona e poeina o se ata o se tamaitai toatas o mea umanga pe whai maia nge kango e pu e lunga loto mama malo uta makesi malo lava tale leota moli testa malo lava le mafuta mai peke kango e pu se isafu se wala mama ai ongo molia ia oe i lopo e ina le se ata e au noa ma se consent mai le individual le tai ngā mea whapena e o fo i ni au whamatalanga e whatatau i se tamaititi a onga po oia se pule a onga e whai mai lunga se media e molia i foi oi e le tulafono e tua inga whamatalanga whai ana le pei e tau whamatau koe inga whamakalanga whengai ka kou whai a onga e sasa oi i lunga le e molia e le tulafono na pei e ai le tūlanga lea sa o matamata tua i se tasi o pule a onga pule a onga ia e moni o lana ia tau sa mo e moni o lana ia tau o lana tiute wha pule a onga lava ia o lea o ina matau mawhai ina ia si tia le o langa tau mawhai a alung whanau a onga ai o le tūlanga lea o le saulunga social medias ma whaini sau noanga tau whamatau e mo ia maalie e mo ia afoi e ua masani ia tātou Samoa pe i o le ia whaitainga le sunga pule a onga le sa whai mai ia lana whaasoa i lunga o Facebook Samoa e whai mai ke po alo nguku le pio ke po alo nguku le pio o tūlanga la whapena ina i Malaysia e le ai ia se vangoa oi ona ua e assault mai ma e whamatau mai whanaua onga i lunga o le public alo mai mole malu tusa ole afoi ole mawhauwhaua ia le amtanga luenga wa onga nei ina ia awana e se tūlanga whapena awa olo whatau wale ina o tamari anga along whanaua o ngai lunga social media ele stulanga le lei lea ma ele o se whaataita inga le lei foi lea e whai e ni whai a onga i lunga social media o tūlanga na
Ole whātata inga nā i sunga lea i pule aonga ia tulau lava pa ia mauma ole whātata inga. Ai ole tula whono e whai lava sina mālosi tonu nei. Ai le tu ua i lava lea ia tatau ale whai aonga. Ea oa i aile tamaititi aonga i to tonu ole potu aonga. Mea Vito, hello! Maro soifua, Auntie! Fauli, hello! Happy New Year! E lea tau fia i lawa ia tau e te aoa oai i ale tamaititi aonga. I to tonu ole fale aonga. A whai ai aini whaafita auli ale tamaititi aonga. I to tonu ole aonga. E aila wala e te, you know, as a counselor, e te taranoa iai ma ele o fai mai fo le tulafono. E whaasa ona e awai. But, ole ngangana e te whaonga ina i whanawa onga. E onoa a fia ai le mawhau o le tama ma le teine a onga. Ma ole mea lea sa tupi ata atou Samoa, i o kako ia Samoa, i o soal me yaso ia a. O aso ia e ngau le ka i le saruku lo ka pākua. Ai o vai taimi nei, ia ua le alka ungol mea, ua fragile ale o langa le kaibingei ona o suinga tele. Tavita sofa, malon saifua, le o langa ona o suinga te tele, ua ere mawhaifu e on tātou toi whaatu se tusalo tātou o langa ona, onga mai aso ia. I le taimine nei, ua te le suinga, ua te le lava suinga. E peila o tu a inga tu la fono na ma tu a inga mta upuna sa whaasoa i le loia. E le alo i al tu la fono. Mai ono a fia i foi le aonga. Ia e tele foi ia. E tele nai principles sa au mai e whai mata i ala i tono so se kolisi lava i nei Malaysia. E ma whai ona puipuia mai ai le reputation ale aonga. Mai ni tua inga e whaasanga i le aonga. Whataita inga avesa complain a mātua tamaititi. Ai a whapea e whaini susuenga ai olo savali le aonga i ta iala ia o umana whatatitia e lapata ia e whanau aonga e solia e le whanau aonga ia e le simerang ai a whaia i lau loto fo i lea o lau kangoa o e whaia me ke loko iai ai maise o lau ngangana fo i lea le kau whapeka ko o le puli o le mea pito siri leo na onga leo tūlai mai tono a onga i lalangi atoa o le puli. E whaisiri ma mafo whasalanga tūlanga lina. Ia, e onga. E matua i whaia sina onga. E le o se tauma whai whaianga le e a foi. E a oa i mai whaia onga. E o lapata inga. O le mea pito siri na matangofie. O le lapata inga ia sausao lava i to tonu la tau o lo fa marsia tu la fono ma lo la tau tama faifo e pui le tu la fono ina ia fai titi ai le tu langa le o le soli tu la fono ai mai se o le sawa ina o fa na wa onga i to tonu o a onga e ma fua mai ele fa pe nga sasa ka mai kia onga fa pero sawa inga me nga le ai e sawa ina foi fa na wa onga i le ma fau e ala iau upu e le lafa pea o e ngai maadie whakai ka inga ka savali a no whera i ma ke ia whikau i maleka me kia onga lai whai ngai jokes whaanga lea whaksoli te wailau mangawa makua i kau o tu ainga la fonga whapena e le iloi oe o lo o a fia i la ngona o le tamaititia onga ia ona te iale waluli poki la onga ia peli potisa o lava i matua e le leila li poki la onga ai ali poki lo lai makua ia o le afua oe o le ave o kula fongo o le afua oe heta fauli malor saifua uso vaa poleta
e o loeni reporti whapea I matua. O na tusi mai lola I o matua pe whasota I mai matua I rea onga. E whaise fufuanga e kangaka lea, ma le sa waina o langkama, po longa fingi. Ia e keke. E keke I veanga le whapea o ia e le sa whainga. Ia e ke ia le bala au mai lea onga, o le pule a onga. Ke laku ia whakarangoa, po le alma fuanga. Ia e atamai ala I lautali e kaunga e kari ai. Awa a whapea. E whai asia si maua lunga le malo si anga o mātua I totonua onga te tas. Ona e aira wale mwhainga whawhewhe mātua ia kolis. Ina ia whaleanga I tamali anga o le orkolis. Ki ngā ngai loa e awhoi. E se selang kamba. Ia e kau mawhai ia saola ko mea ngā le kupu I ngei Malaysia e maa losi kele kākale la ko wanga nuunga o le tūlanga fo I lea o le tūwala toa ia tau ia e o ngā tele a tonu e whaifo I lea ma o onga I nei si o tatoa onga I Samoa e tu sai ma le tūlanga pangatia le mai tau atu I le te leo whawhita au li tupu tonu e whaisina maa losi te leo o tūla whono I mtanga luenga o onga I nei ai o ngofo mo whalongo longo lo ia le manana maanga wholesanga mal whaamama whaksoli Fefe la ai palai le tūla whono lea I mtanga luenga o onga si tatoa onga ai se matangofie ai se matangofie whaanga le ina ia whapea ona tau se ele wha whealoa I le wā whaia onga ma tamatia onga. Yes, o le authority ia whaia onga e te lelo na malusianga I to tonu o le potua onga. A to tonu o le onga. E te lele malusianga e a fo e a oai ma whaasa o le tamatitia onga. Ai, o le ngangana e te taua ona e whai tete iai. Ia o to tonu anga I ngei Malaysia. Kauanga e whai keke to ai ngangana po se whaasalanga e ke o upo ke whai ko ai whapea o e lai marie. Yeah. I very much sensitive ia tamatia o ngā I to ai ngangana whapena. O te e te len whesota inga. Ia ua e te le whatonu tō whamaro saifua. Thank you for the love. E te le whasauta inga leo o tūla whono nei ma tūla whono e taona. I ta ilo iai atono a ngā e tō sila I tatomtanga luenga wa onga. E whaama mawhatu langa lea e le ngata o lea iata tau. Legal rights o le whaia onga. Ia male tua oi e ngata I lau legal rights nga. E whape nā fo I le tamamatene a onga. I awana I sili atula ia taua tometitia onga na le whaia onga. I sila fia le lei le whaia onga. E iai le tua oi, boundaries. E iai le boundaries ina ia awana iso ona sopo atu ilunga. Ia ona avea lea ma mea e a fia I launga renga. Dues, kia ora brother, malo soifua, malo lange ma. Aua I wa on mai kako. O lewa ko ama, ngapa uso. Kama ngava uso. O le mea nana o fia whaasoa tuai o nai core principles mo whaia onga. O nai core principles o ngai mea ia sa o tustusia I lalo mai le whaasoa nei. Suva huch alo whatu sa malo whaftai. 5 core principles for educators. For educators ia po whaia onga. La tō olo o ina whanawa onga. Allow professional boundaries. O le principle mua o lau professional boundaries. O lona winga. Ia e matua I mata alia le lei. E ala I au whai unga. E ala I lau tū ma lau savali. O lau ngaluenga whaatino I tono lea onga. Ia e sila fia le lei le tua oi.
ina ia awane e sopo atu. O le ale winga o le talana. Ia, o nao tausi na fia uma. Sopo atu e ala I launga ngana e la lafo I whanau a onga. E ala I launga ngana e lafo I whanau a onga. Malo tu levi, malo lava so I fua whaftai mafuta mai. E peila tu aina ngana lea o le abusive language. O au upu e whamanu a li ai ia whanau a onga. Pe le body shame, ia o a fiolo ta mamalo tina. Toi ngā me whapenga alanga le kupu me le kong Samoa, e tupu Samoa. E a fia ai ia le loto I whale o tamai titi ma le tintia onga. A fia I fua matua. O tūlanga whapena, o lona winga, ia makua I professional a lotu a oi, ia e loa tausi le vā. E le whaapea o le atu ua I launga luenga o oe, e te le lo malo si anga, e te a o ina ai le tamai titi. E eile a wala I whaasao ai, not abusive way of, correcting those kind of, those kids. E tā ua tūlanga na ia ua ia malau whanongolongo leanga polea le tātou fia mai a. Whai mai o tātou whaia onga ma o tātou ngā luenga le nā ole ao ma whaatonu tamaiti. E mā losi atu lava tu la whonu. E mā losi tu la whonu. E le ma whai ona e latu whaapea o launga luenga na e whai o le whaatonu. But e sopo lo martua o I le whai mai ai. Ia o ina lola apa I lima o le tula whono. Ia maono a fia I fo I lau oenga luenga. Ia o I nei ai nei Malaysia. O ke leo whakusa ku Samoa. Ai talo sia. Ina ia aonga. A maua mai le tanga luenga o aonga. Le Sofia Poko. A o mea sa mato tano ina nei aso. O o nofo mawo whau oka ma ngai ai aso le whikau I leima. Tūlanga I tupu mesta toa onga. O lesi principle longa lua, o le official communication. Official communication, o lau feso ta inga lea I le vao o el whaia onga, male teine a onga, male tama a onga. Ia e iloa le awala liko wei e mawhai ai, ia e iloa e le o iaise a fianga I to ainga feso ta inga lea, lea a fia ai le Facebook, lea a fia ai le WhatsApp group, lea a fia ai le Messenger, ia o lunga o Instagram, a whaapea o lua friend, a whaapea o kou friend I lunga o le Facebook, which is le ai se mea lea ngai, but o le communication e tā ua, e whai sina tā ua tele ina I e whai tete e tātou kwa ngā mea ia wā, o le upu monia, tele whawhita aulina e tupu mai tono tato tinu, I le vālea, o le whaatinoina o ngā lueng o ngā yoinga le mawhau, a nisi o whaia onga, I nai whanau tene a o onga. O ke le whapeala o whaia koe le se meo kupu. Yes, o ngai kupu me sa mo. AJ, FMF, ma lo lava, FFM, ma lo lava soifua. O nai tupu sa mo. Ia e o ngā, e te tau ona e whaitete I le vā. Le vā fiso ta inga. Le ala fiso ta inga o e ma le a whaapea oi nei. E whai keke alau karangoa I tamaitia onga. Ona I lau lavan natu la sao. Ai ngalo ya oe. We solia kula fongo. Sini follower, yes, my brother, my lo lava. E ngalo ya oe, we solia tu la fono. O te waftai ya uia, ua matua I te lele malamala maanga ua oua o ina mai le whaasoa le fionga lo ia sinia. I tūlanga I mea I e tau whaitete ai mo le o le tūlanga le o so tūla fono whaia onga I le tamitia onga. Tusa lava pe whaapea
La tato tanoa le tūlanga le me kau sexual intercourse. Sexual intercourse. E iai whawhita uli tupu tono o a onga, mai lava amata mai le sfuru walu tausanga, lalo sfuru ono tausanga, lalo sfuru walu tausanga. E iai whawhita uli onga, o lo tupu se tato tunu tūlanga lea. O le tūlanga lea, o le whai mai, o le whai a onga. Sa ioe iai, le tamaita ia onga. O te whiwha soa tu tūlanga lea. Tiresa malo lava soi manuia. Fale Solomona, the house, the man is here. Eme huge, malo lava. E iai le tūlanga o te whiwha manino trai tūlanga lea. Awha apea sa whaia se tori tūla whono po se ngā ioinga. Sa mali lie au tasi iai, se tama onga, oi se tama se ali whaia onga, ma se tama itai a onga na malie ato toa iai le tama itai a onga, i le lalo ifo le se fulu ma le valu tau sanga e wha solo i lalo, e le ai se alofanga e te sola iai, e matua i le ai a, ma e le ai se excuse e mawhai, ona e whaia a mea whapea, ia langa malia ia nga makua i oe ia Pe a whapea, e iai se whainga whaleo ngā li, a se whaia onga, ia wako kelo whaia onga, ia wako la iki, ia wako lola ia e ita ia tamaitai onga wapenga, i kulanga wapenga. A whapea e wako luma tula whono, a iai se mea whapea, na matua i malie lava, whaftai matai, ma lo lava, wae mangawa, ia lo mangawa. Le kau wha umakak wha so ia lo whaisinga malo lo whale, sa unge lo whaisinga wha malo stino le afiafi. E le ai se alofanga, e matua e onga le whasalanga e afoi, e whasalai oe. E ta ua le sore tula whono le nā ole rape. Ia, ngai au kako i loa uma ia. O ngeila Malaysia, e lua ia tuainga sore tula whono. Se fulu ono tau sanga anga i lalo, e ka ua o le statutory rape. O le fulu valu tau sanga anga i lalo, e ka ua sa oanga le rape. O le statutory rape, olona winga. O se solitu la fono e le ai se malo si anga o oe e ke kauma whai e defense law i oe. Ona ma o le onga whasalanga e le i lalo ifo male se fulu tau sanga. Mary Alu malo e le i lalo ifo male se fulu tau sanga lo whasalanga. E le ngata e le se fulu tau sanga nga ilunga, ai koe whaasala o le mele ka o sasa, kein. So le langa lava le me ki ngā so. E uma nga sasa o e uma fo el pa o lo ngō foi. O le si principle o na tolu o le avoid inappropriate contact. Avoid inappropriate contact. Yeah. Malama uma tātou i tu ai ngā whesota inga le talawhea ngai ia e le tau wha iloa i pa ia malo whaia onga. Ai, e ao ngā tele mō ai maise lava li imata mai tai whaia onga la iti. E le wha pēla, e mafuli tula whono, ngā whaia onga kama, no. E iai fo ingai mea kuku ai e kupu ingei. I tamaitia onga, tama onga form 5. Ia i whaia onga tamaitai. Ai mai se lava whaia onga tamaitai whatoa ulwhale a whakoa amaka. E ime whapea ngā tupu whapea na. Olona winga. E le whatua o ia la. Kango e lau uma mai kua inga rei whaia onga Samoa. E le whatua o ia la. Tui mea fua, malo soi fua, e le whatua o ia. E tu tusa whasalanga e whaia onga tamaitai, ma le whasalanga e whaia onga ali. Ia wa e le whapea o le rape, o le rape. O le rape, e ta ua
statutory rape, sfuluono tasanga na inalo, pe faila ese faya onga tamaitai I faya onga I naita maitia onga. E te tusar fasalanga. Moses Robinson, ma lo lava, ma lo faftai lava mafuta mai. Olona winga. Ia e fai tete, ma e tamawhai pui pui mai, ia lota mali anga. Mai tua inga fesoota inga fo I lea e te sila fia lea talwhea ngai. Inappropriate contact. E le ngatai contact I lunga upena te whailangi o WhatsApp, o te tongu lea onga, ina ia aua nei wa ai atu o lua kuku mai maskinki ki a onga I o ngai lukala ngoa. E mawhai lavono o yan masi angalea onga, mawhesilingia oi. Olonga o tua inga mewa penga, ia e whai keke ia, olona winga. Ai se whadeta inga, ai se tamaita ia onga pe sau ia kia, e sau ia kia au, e tau mawhai, e whaasoa mai a te au, ini ona whawhitauli. Whawhitauli tau ia te ialawa ia, personal issues, ia whawhitauli tau le o onga, educational issues, ia ma tuainga, life issues, whapena. Ai whapea e mana oi approach oi, pe contact mai ake oi isi telefoni. Ia e whaitete ia I tuaina ngai o inga na. Tusa lava pe whai, Walter Fareni, ma aloa lava soifua. Tusa lava pe whai mai isi awala mama. Ai, ia e whaitete, leanga e ongo a fiai oe isi taimi oi luma. E ono a fiai oe isi taimi oi lunga. Whaiteta inga ke wa laku kinkiki I whale. Ai, wa ai eilon tina polon ta ma I lua talanoanga ia. Ia, e iaile malusi anga ole o matua, e ripoti mai ai, ia talanoanga nei I lea onga. Ia, e ono a fiai olona winga. Ai ni mea whape nai tutupu. A whape karangoma WhatsApp, personal, one-to-one, ia e loa. Ia e kango avoid ko ai ngā contact whape ngā. Tusalava pe te I loa e afu esao. Ai o tu ai ngā inga nai a whiai oila le tula whono. Pau lau whai ungai whai ai, o lau whai ai, e mawhai ona e tala noa e te au I tonu o le onga. Ma e pe mawhai I au, ona o whaafasoa ta I le councilor le onga, e winga I mawhatianga, e isi taimi e pe mumusu ia tamaiti o le councilor, pe musi lo le whai onga, I le pule onga. Ai mana na o e afoi, e whaafasoa ta I mai whai onga e maasang yang fia ai. Maasang yang fia ai. Ia o tua inga whapena I e whai tete ai. Paulonga I inga whai o le whaao o le councilor, po le whaao o ile whai a onga. Se whelo ma oe, se whelo ma oe, auangi e kango e ku o se karangoanga I le loloko. Ia a whapea fo I la e te lo te wheloa I ma le mastamai titia onga, mastene titia onga, I te tonu o le a onga. Ia e au mai a le lei te tonu o le potua onga, po o se, no, not in a classroom alone. Not in a classroom alone. E iaile ia no whanga whapitoanga e mawhai ona e aolo o la whawhioa ia tamitia aonga pisi solo e ina ia e alu e vaise no whanga ia e mautinoa e saunga le mua I oi. It's saying for tula whanonga I ngei only at school, but you can transfer them to councilor. Exactly, yeah. Ngā luaku ngei keos e se aku aila vea I ma oe. Yes, leanga fo yor tula whono. E te whiu e whai keke. E whai keke veanga le I tu ai ngai o inga e whainga tā tele. E paule mea pito sili o na tala whea ngai. O lau whai tete. Mana sini tautolo, there's the same issues here in years 8, but the law doesn't give mercy to any teachers. Yes.
You do the same crime, you serve the time, and that is 5 to 10 years. O ingay, minimum 10 years. 10 years minimum. E makaukia. E makaukia. E mo ila vai ai ia whawhitauri whapena. Ai e te le wa ai e onga. Ia wa aila iai whateta inga. Whateta inga. O le tausanga te atu nei le masino o ke topa. Sa whai ai ia ni fetusia inga ale se tasio o house master e o matokolis. Ia ma se tasio tamaita i form 5 ale a onga. Sa iai ni fetusia inga whapena peitai. Sa maua e matua o tamaita i lea. Le ai se avangoa. Mo ia. A fasiaki malo sa i fua manuia. Le ai se avangoa tua. Forward sa o mai ai matua il pule a onga. A le whaia se tonga luenga i le house master lea. O le a o tula fono. Mai wa aila muka ukia koe ngā me whapenga. Mea la le tau ai. Avoid inappropriate contact. Ia whai tete tūlanga whapena. Ia. As whaia onga lea. O le layers tama e while mu. Au ke rei loi. Because every school has a regulation and principle. Yes, exactly. Ia. Ngā ave ese ia ile a fui. Ile a soari ngā receive ile a onga li poki mai makua. Ave e suspend for 2 days. Ke ua umalo lua asonga. O whaipi whiringa la onga. Whake a mokuro. Ele I levanga ke a kule a foi. Ele I levanga ke a kule ia skamalea. Ai koe kupu mai foi le whafi kauli e se tasi o whaia onga lai kiki ia. Ele a kos kausanga kau sau kong. Lai kiki skama. Kausanga kia ngai. Ele I levanga sau skama. Whaia onga history. Oi accounting. Ele I levanga sau skama. Ai. Sa ia wheso tai fo I se tamai tai form 5. Ia ngasau piki le motorcycle whai mai e o ai ni mea mana o mia se tamai tai. E whatau. Leisa wangoa. Kuli mokua malea onga. O tu ai ngā mea I e taona e tango e pui mai whai tete. Ilona wha. O le fair documentation. Fair documentation. Ia matua I le lei mau tutu ni au wha maunga. Ia le tāwilinga o nei mea. Ia makua I mau kuangi o wha maunga ina ia mautinoa. E saunga le muai oe mapui ai oe mai tu ai ngā solitula fono wha penei. Tu ai ngā solitula fono wha penei. O le escalate concern. Escalate concern means e te tau I whaia onga. Ona foi. Na matua I whaata ua lava ia tu ai ngā whawhitau ni whapenei. Tu ai ngā concern ia. Aua nei e kango e kuu wha kangale lalo le kapeka. Mea ngā e ke whaikeke lava ave whalpui. Yes. Ia awane e tu umia se mea. O le taimi e te ilo alfa fita auli, ave lo concern ngā awale, ping saoa, whaia onga, o la teo tiutena, e alofa ilo ngā ruenga, mai alofa ile tauli leia lo tamari anga. Ia awane e yaista unga le mea o le ku umi. Awale ku umia se mea, e iloa se mea, e te iloa e te ongo ave sao e tono lea onga, pe au sao e councilor lea onga. O tūlanga pito silina, ona tā ua, ia a ua ia. I le sauni atu fo I le amatanga o ngā ruenga o le neitausanga. O le mea pito silina whaftai, o le maua nei avanoa e te whaalongolongo le iai inisio tūla fono. E ta iala ina ailo sauni atu I le amatanga o longa luenga neitausanga. Fale pule mai uso! Malo lava! E ta iala I fo ilo walo atu I amatanga o ngā luenga le neitausanga.
ia faitete ma ole ale avele ma me eta ofe lo tiute eta ofe lo legal rights e fatino lo ngalwenga ai fatino e tu sai malo le tu la fono ia o ia e le kai tailo ia se fulu tau sanga I to tono kolisili nei tole ke lo me mali Whakoa o loa, whakoa o maasangi ai nei whanau tamai tai taimio whai unga tau sango wea wui. E whaulaka wa ai lea. Because e nei sa wano, o le tele o taimi, o te mafuta ui ai I whanau I mai se lava au laka pi. Ia e whapena, o ka ngofo mo ka mawhawhau whapea soli. Le maa ngai a mo le mea o lo whai tete, avoid kwa inga contact whanga le, awa ai staimi e tawali atuai e lufkau I ma se tengia aongai morning coach ya ngal fa morning o kwa inga mea whapenga e whai tete te le e sa o iafu e le whasa ai le boundaries e ai le tua oi e tala noa fo I se tamaita ia onga I tono cafe ia si lai mai oi mai long sang fair foi lo senga ko inga sin va penga fair foi mek sa wai fair foi skekking sa wai okay la ka longa nga ka loi fa penal to inga tala noa e tala noi ai fa ai tete is to inga tala noa e te loi afia oi ole te apollo e makaukia ole te apollo e matautia ole telefoi lea o mafuanga e tele ina lamati ai o langa o le au ai maise lava ali imtamai tai whea onga ona tu langa lava nei tau ile feso o tainga e iai la wala so tainga e mawhai ona e so tai ia e loa o oe o le educator ia e loa le leima e malama ile tua oi very easy to get caught if I so te Apollo exactly yeah se fulu tau sanga I tono kolisi ia vi ia le tua wa u maling ese fulu kau sanga ele fa apea wa vili mai pula onga Mr. Mangele sa tono office ai sea e fa ia me e lo Mangele ia fo e suta por marana ngalwenga ngala tu fight escalate concern is a very powerful when there issues affected two people exactly especially with the students but depends upon the situation exactly a situation for ile ngol mea ai mata upu ti nga lava on iloa matua se sela to selang kama ai kau mawhai lava le matua ina ia faile mea lai ai mai se lava tūlanga leo o tūla fono o le mea pito sili na o ngā whai keken ka I kako o le vāle tūlanga le vāle o mamatua ma I la ua ia wa aia whatangata ia I lo o filo I tonu le whanga yo inga o ngā luenga I tūlanga whalwhaia o ngā I tonu kolis e o ngā le lo faitete e o ngā te le lo faitete I tūlanga lava pēnai awa e faisina tele o e whamamafa e ta ngā saulo nga I kaukalanga lea lo ia lea kaulo lo mawhau I le sunga lea I le pulea o ngā le sa fai mailanga video I le matoi tu foi se matoi tu le sa fai mailanga video ia e moi e longo mali e mali e vangale atono e se fe auta ua o lo mamoli mai I alo mafa na o tataonga ese culture e moi ese culture ai o to ainga tulanga fa pena e tawanta to fai tete ai se leanga o le ka umaile ngoa o le ka mai kia o mane ka mai kia o nga fa fofonga le mamalo le tunu ia manga yo inga ye vai o ke po alo nguku le pio o ke po alo nguku le pio o le tu ai nganga ngana le na
e makua i whai keke ka. Ole sula tu, o ia uaia, ole soli tu la fono, le mea le na, ole soli tu la fono. Ai se ole tau wha matau, ia malenga ngana, e ta ua ole whao lima. E iai le whi au ta ua, o te lo whai akua au ia sewa a kongo kalwhia ngai Samoa. E kalwhia ngai Samoa, ole anga ngu ua laki whaleiva malo saifua. E au ngā Samoa ia wau kako masangia kako ia kako ngana kako kalai, e maalie, e mo ia e lengi, e whaula ula, e ngare saua ai lengi mea moi. Ole mea tonu lava na o lo whamanatu mai tula fono. Le boundaries. Le boundaries o lau legal authority ia ma lea foi. Koe ngā me whapena o le ngana wa e a fiai ai maise lava o le saulung o le public ia ma upo i whaonga. E makua anga whapeo i ngeye i koe ina tuainga saunoanga whapenga. O lesi aso e so oi, mo lia o kula fonga mau ki ngoai loka oi. E mau ki ngoai loka oi. Ia wa e fai tete i le tau mai e swafa o afu. Tamaiti aonga, e mais e wha apito au ngawhala tala noa i tamaiti aonga. Underage, 18 years old and below. Oh my gosh, I remember back in high school nga over ai foi ma kon tita. E whioa i ma king kiki back then. Ela whaasa ngā tātou umana apply mot. Yes, atone o ngā fwoi mo tātou ngā ruenga fwoi. Tu aia la ngā ruenga ia wā tātou o makua. Lū ngā ai whapitoa lau i tūlanga wha lea o onga. Tarasia ia o ngā. Atonu fwoi ia o ngā se whi au o mawaina mai le nei aso. Ia ua whaasoa tuai. No fo tinifu, malo so i fua i lau whionga, tinifu. Ina ia atonu, pe kasia pe luana i mea o ngai maua mai ai mai se lava na i tātou uso mana i tātou tua whawhine a whaia onga. Ia wa whakuala ukala, ia olo whaia onga foisi o uso i Samoa, i kolisi a vele. E au ngā mea uma, e leo whai atu la sa utala, whaapito tasi po o tua ia atu ses. A lau te whaasoa tua uia, i le mata utia, ma le au ngā, o le nei mata upun matu whaasoa, i le nei aso atua. E au ngā tele ia te au. Ta whianga tamala, ma alo sa isua, e au ngā tele ia te au lava ia, a ta pena atu i la matanga o ngā luenga ne tausanga. O sea o ngā tele foi lea, tele nei tamau a inga ua i loa le nei aso. E whai lea mata i ala i lau whatina ina o lau ngā luenga i te tono lea onga. E le ngata foi la i lea i le vā o whaia onga i tamaitia onga. O le vā foi i le alii whaia onga. I le matamaitai whaia onga. O le matua i ao ngā lava. Tapsito i lolo, ma lo lava soifua. O le matua i ao ngā lava. A tonu e ao ngā mo na i tātou. Usum tu whawhine whaia onga, o lo whaatino ina ngā luenga pito silion tāua. O le o ina o whanau la lo vawa si o tātou atu nuu. Nia a whai e ao ngā i tu tonu ni. Ia kau whai ngā o ngā i ngā i whai keke. Na ia whapea o na whaai titia i le tūlanga leo le sawa ina o whanau a onga. Whaai titia i tūlanga leo o le whaonga inga o le sawa inga o whanau a onga. E le ngata i le physical abuse, emotional abuse, o kua inga mea umanga, o le abuse o le abuse. O le abuse. E le whapea a laku kula fongo, ngā whape emotional abuse, whape o ile ila e la kikila whasalanga, o ile ai e kukusa whasalanga. Sexual abuse, harassment, whatever it is, e tau lava o le soltu la fono i to tonu o a onga e maise lava o kolisi mawalulunga. Ia,
Pauna o se whaasoa tua le nei au na whatau wa o te talosia ia avea fo ia le mātou whanotanga le nei aso manai muta uputa ua sa o mātou whaasoa ai. Ia ua maua mai fo i se sosoania tea. Ia le fo tau mawhai whaasoa atu ia kadia pele ai e pule lava oi. Sa moa e kanga le pōri muku. Mental abuse, yes. Mental abuse, yes. O nei ngā le kasi al kāka in whaionga sa ia le ia tamaiti a onga. Na o le pule a onga lava, but not in public. Ai se whawhitau le tamaiti a onga, li poti i le pule a onga. E to tonua le official pule a onga, e mawhai o na kei nei oe e le pule a onga. E le oswai a onga. O le ngaluenga le whai a onga, o le ripoti, pule a onga i mātua, e mawhai fo i whai a onga i mātua, e whamatala i aile ia whawhitau li tupu, ia mamea whapena. Ai whasalanga e pōra nguku kami ke a onga. O kākau sa moa, sa wari mai i puka, bang! Ia, masangi a kākou, ka ilo iai pen whainka ko suia, masangi a kākou. Ai o nei ia, tasia tangata e o mawhaiona o lana longa lima kami ke a onga, pule a onga lava. Ia po le student affairs, ia po le co-curriculum affairs. Ai saanga e sau whapea maka mai kami ki a onga. Sawan mai i. Mai longo o. Ia, ka. No way. Le ale wingal meanga o le abuse. Kusa ua ua afia ia le tino a toa tamai titia onga i le ngata i le tino ma le mawhau. Ai se o na uwha maina ia le maka uma tūlanga whapena e tau atonu e o ngā kere koi ngā mea ngai ko ngā whakaika i kakoa o. Ngai kako, ka ilo iai. E pule ale stafu nea ia wa olona ile la olona sa. Ai pula ina abuse. Ma lor whaasoa, whawhetai lava, pauna sas whaasoa nei aso, o lea ele i whaia le lunch, la kāle lua, le langa ia ti whale whaisina malolonga. Ia on sau nei whala, ia whaisina wha malostino na fiafi. Ai le tato mata upu maka ukia. Ai le kako maka upu maka ukia. Ai se yo whaatali i le taimi e aluaku ai. O lo whaakari gākanga o mai whea, pe mawhai o ngā whai sana whaato e senga, i le awhionga il palemia, whaapea le paia ma le mamalu o a inga, whaafia ngainga i te tono i se tātua tunu. O le watu ai le warning, a le ai, ia o kae au, o le asasa kulorka komea, o le asasa kulorka komea kako YouTube, subscribe kako YouTube, mus mal whaasoa, ai mo le taimi nei, whawhetai tele lava, mo le tau mafuta mai, o te whawhetai pa whapea o ngā, whawhetai pa whapea o ngā. Ai mai whea, o le last warning leo wawati a te oe, o le last warning leo wawati a te oe, whato ese, i la fionga il palemia, male a inga sa le vi te tono sa moa. Ua ovalo le mawhauwhau, ua ovalo whawhia ami o tonu, ua ovalo fia poto. Ai maka ukia le mafia fia o whaida le whakakau ngu mai ngei malwa usu. Tourisi da uso. E maka ukia le mafia fia o whaida le kau ngu mai ngei malwa usu mai sala whai. Le ala wawak e feo lolo la le. Ia e mawhailanga e o ongo ki ngā le la luaku ia oi. A whapea kere e ku maualo fia loko maa, malo wha mawalunga, o lo wha fia mi o kongu, ma le tūlanga le pe ki fōlinga mai, ua e fia mi o kongu aku, ma le tūlanga le fōlinga mai, ua ova tulo wa mi o tonu, isusunga ia lii, isusunga i whawhia ngainga o le tātou atunu. A whaila e o e maua o e kulanga ngā, ia e ongo sai. Kari le lei, le ki ngā o le au le la rua whiko ai.
ele se kau fa fefe le stau fa matau au lea ua fa yaku e mafia fia le failang kau ngu mai male malva auso le Samoa po mo ia kile pelu ia ole introduction nga wa vaku ya oil po kalame ngai kai ole YouTube ole aso a tole nei ole ala tutun matai pe mafai e lausunga ona fa ama walalo lo loto awole mafio meanga ole kamfai o te mene le tua swafa le tua o te fai atu lava mele tupo ye fai keke kulanga ngani mai fea leanga ole tulanga le mai tau atu I lau fia Hamilton ma le peye a vea le swafa le tua e tau popuni ai Lau makanga. Ua avele ma mea pe ua fia faali ma ilo fa fia mi kong ma lo fia poko. Isusunga ia lii fa fia ngainga. O le tatou atunu, so se kale sia Samoa. Pe ua o ailo ma ea. Ai o au auna ua maea o na fa au wina ile atua. Nga ua ese kofi fai launga ma oe va aila iai. Alo al wakule mai ia na awina mai ia o le atua I Samoa e fofol fa fita au nga sola mai na awina mai ia o le atua I Samoa nga sola tu I Samoa nga sola ku I Samoa li mai fea ai sea ua kulikuli oe ele au loku I kupe o insurance ua ngofo maai. Ele kai se lau, ele kai afe, ai kai fia, afe maafe, le faisi mafia fia kupe ua apa I aino lima, ai o kupe o insurance akangaka ole kale sia, ngai ke lokuai ia wantira ia. Ele ngal pau lea, ele ngal pau ngali mai fea. Ne malfa ele ngal paunga le ala ua o fai aku ia e fato ese la fionga palmia ma fa fia ngai ngal sio tato tinu le ngai onga kele au onga kele au lo fia fa amio kongunga o kua ia fai fe au malavo kale sia Samoa ai fa saoa mai fai fe au al pis chaponga lenga faia ia langa famkalanga e malaia ka ua fosua fale fa ngali so fale atua la kovang fa fai nga wa fa sawa mai kanga ua kua ia malava pa ia malu o fa afia ngainga tau ile langi sa filifilia ele atua ma ua fa au wina ele atua la tau te tala ia ngaluenga pole ala vale kalesia katoliko e fakasa metotisi o le mamona o alava a fau ule tua o le fau ungana ai o lau saule o sau ai e pei ua me ua whakau kee ma ke pei fia whakau ka vā I tangata ua fau ina le tua aua ve eselau kofi afo lo kofi la unga ai sea e sola solo Inga ua aia kupe anai tangata o le kalesia. O kupe insurance. Ele ngal paula nga. E o ofo il fasale nga alu rent. Fia se fulu afe. Ai vakul piriki nga inga leo ka ila kalesia kong. Ya fa maramlama uma kwa meanga. Pe ka ko feko pe ka ko aia li mai fia. Po le aso atayao. Pe apulia lo fale tua. Fato ese manu ele yo aku sasa ya oi manu ele yo aku sasa ya oi ele leia la lo ngaluat kai mingai malohim steps maloso ele ya na ose fia fa makan ya kunga ai tato toi felo ai foi ilunga le tato YouTube channel po se taimi le asa tayao ai mo taimi nei
pamanuia le atua e tau manga uma toi le nei aso sa moai whawhitai tele tau mafuta mai. Oa ia whiamunga luenga toi nei aso. Ia iai le alofa o le atua. Ia ai o le alu lawe taxi. Whaisinga malolo, whaisinga mea ai. Ia tātou whiloa i whaila ia tai au. Alofa tele atu. Whasa i fua. God bless.